Здравствуйте! В эфире Тулпар ТВ и Илишевские новости. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Тулпар ТВ каналында Илеш телерадиокомпаниясы сезне сәламли. Студияда Алина Хадимуллина. Башкорт фольклорын соклау, үстерү һәм пропагандалау, башкорт халкының милли этник мәдәният традицияларын ачыклау һәм популярлаштыру максатында Башкортстан Республикасының Мәдәният министрлыгы, Башкортстан Республикасы халык сәнгате үзәге, Илеш районы муниципаль район хакимияте оештыруында 24 октябрь көнне районыбызда Аваз башкорт этник культурасының һәм заманча сәнгатенең 3нче күп жанрлы ачык фестивале старт алды. Фестиваль тантаналы шартларда ачылды. Килгән кунакларны район мәдәният йорты алдында милли киемнәрдә, икмәк төз, милли ризыгыбыз шәкшәк белән каршы алдылар. Арытаба чара көн узынны мәдәният йорты сәхнәсендә дәвам итте. Тарих төпкеленнән килеп еткән Урал батыр мин, башкорт балаһы булам мин. Ер хәтерендә меңәр ел уелып барган эҙем бар. Буындарга тоташтырып буындарды, илде тоткан халкым, ерем, телем бар. Тыңлағын, ишетә һәйгәреме, буаттар төпкеленнән аваз килә, рух тауышы килә. Ер әсәмдең, башкортымдың һүнмәт рухы булып өҙөлмәгән, киселмәгән, баш бирмәгән беҙҙең яҙмыш килә. Буаттар төпкеле, шул уҡ йондоҙҙар, шул һандуғас, шул йәнлектәр, шул ҡоштар, шул уҡ ҡурай сәскәһе. Мин һеҙгә 7 ташлы ҡурай сәскәһен килтерҙем. Һәр ташында мөғжизә. Ҡурай сәскәһе, дуҫлыҡ тамғаһы. 7 ташым, 7 арыуым. Тылсымлы, серле ҡурайҙың уйынында уй ята. Моңлоларҙы хайран итә, моңһоҙҙарҙы уята. Урай тылсымлы ҡорал, халҡыбыҙҙың йөрәк тауышы, ата-бабаларҙың яҡты аманаты. Ил ҡулында саҡта, ил ҡырында. Уйна әле, уйна ҡурайым, моңдарында һинең ер ғәмдәрең, ил ғәмдәрең нығыраҡ тоямын.
уже 3-й раз гостеприимно встречает участников открытого многожанрового фестиваля башкирской этнической культуры и современного искусства «АОАЗ». Илеш яны башкорт йырын саңкыткан ер, башкорт рухын балкыткан ер, шәҗәрәһен хаклаган ер, кыйссаларын ятлаган ер, Агыйделкәй буйдарында ырударды туплаган ер. Мы надеемся, что благодаря фестивалю «АОАЗ» сохранится наследие дедов и прадедов, будет возрождаться уникальная самобытная культура башкирского народа. Башкорт милли мәдәнияте һәм хәзерге заман сәнгатенең күп жанрлы «АОАЗ» асык фестивален тантаналы асу өсөн сәхнәне түренә муниципаль район Илеш районы хакимияте башлыгы Илдар Иршат улын Мостафин да һәм Башкортстан Республикасының мәдәният министры урынбасары Рәис улын Алтынбаевны сакрабыз. Рәхим итегез. Һеҙҙе сәләмләйем Башҡортостан Республикаһы Мәҙәниәт министрлығы исеменән, министрыбыҙ Әминә Евгеньевна исеменән һәм иртәгә Алла бирһә Әминә Евгеньевна килә гала-концертҡа. Мин уйлайым, мына ошондай сара, был ошо беҙҙең ошо яҡтың төбәгендә әйтергә кәрәк, берҙән-бер ошолай ҙур башҡорт сараһы һәм был сара, мин уйлайым, мына беҙҙең милләттәштәребеҙҙең фольклорын, үҙебеҙҙең йолаларыбыҙҙы нығытыуҙа бик ҙур тос өлөш индерә. Мин уйлайым, ошонда ултырған беҙҙең жюри ағзалары, хөрмәтле жюри ағзалары ғәҙел итеп баһаларҙар дип иманым камил һәм киләсәктә лә мындай ошондай жанрлы сара бик матур үтер дип иманым камил. Илеш районы администрацияһына һәм Илеш районының мәҙәниәт бүлегенә бик ҙур рәхмәт әйткән килә, сөнки ойоштороу комитетында беҙ үткәрҙек бит инде һәм мин уйлайым, һеҙ матур итеп сығыш яһап, матур итеп ял итеп, ҡайһы бер коллективтар Илеш районының ҡайһы бер ауылдарында концерттар да бөгөн иртәгә ҡуйырбыҙ дип уйлайбыҙ. Һеҙгә барығыҙға ла ижади уңыштар, барығыҙ да еңеп ҡайтығыҙ. Уңыштар, байрам, ошо фестиваль мәбәрәк булһын. Һеҙгә ҙур рәхмәт һәм Чарада республиканың 21 районынан һәм Чиләбе өлкәсеннән 600-дән артык балалар һәм өлкәннәр, иҗади коллективлар, ғаилә династиялары, ҡул эшләре осталары, студентлар һәм профессионал башҡарыусылар ҡатнашты. Милля
Yetti kız düşeyken değil. Gümüş urakları menen. Ular kültürlerde yiyip, beyle. Biri hem atırlı, biri hem baylı, biri hem mullu, biri hem dostluk, biri he. Muhabbet yüreğiken kızlar. Kızlar, akildim kültürler uğrak var. Kilehil başı kurrak atıymış. Kurrak rivayet kızlar. Yetti kız basıba düşkünden ortalık urakaya yıladı. Dime başlık, dime akıl yetişken kızlar. Yetti kızlar, hep kızlar buna. Ferişteler dediler, kurizmeydi. Ferişteler basıba düşkünden mi? Hıpırıp algan köküzler falayken kızlar. Şundan balık görüp kilgendeydi. Şundan. Ey kızlar, miniden, büzebit yetti kız. Ede gidelim, kültürler yiyip, beylep, yura balayım. Kızlar, yigitlerden itlere gideriz. Min mulluk yoranım. Mullu! Eye. Demek ki de mullu olayım be. Eye, İyi günler Orhan. Yigitlersin başları kuş bulmağın, tuğ bulğan. Yanlıdar yavru. Hele yuman koyu balaya. Min birinsim. Büteler bilir, hem kası büteler. Kimse bilmeyden. Üstü aran, astı vuran. Sen minetem. Ak koyun düşüp kaldı. Vay kurde bu yaşandı. Kızlar, çingiler bilir. Eylere geliriz. Kızlar, çingiler. Eylerinizde çok şeyler.
Belki kızlar oyun oynamalırsınız. Ne oynayabiliriz? Yeşiller yolu. Eğleniz oynayabiliriz oynamalı. Yeşiller yolu, yeşil koyun aslına. Siz de yeşil başa gidin birlikteşin ardına. Kapıyla
Кояш күктә, ул балкый икән җирдә. Менә ул бәлгемә. Дөресен аңларым, бәлгемдә. Кызлар, менә шулай күп бәйләренә җыелгач. Һәр вакыт сезнең әби-бабаларыгыз шушы агачка матур теләкләр әйтеп тасмалар элгәннәр. Әйдәгез әле сез дә матур теләкләрегезне әйтегез әле, кызлар. Әйдәгез әле. Нинди теләк әйтерсең? Тәнемә саулык бир, илемә иминлек. Амин, шулай булсын. Табыннарны һәр вакыт муллы үзәсен. Амин. Һәр вакыт тырышлык булсын. Амин, шулай булсын. Шәшелгән ашлыклар уңлап ризыкка яссын. Амин, шулай булсын, балакай. Көннәр һәр чакта матур торсын. Сугышлар булмасын, шунлар булмасын. Амин, шулай балалар. Шулай бәйләйтербез әле. Бигрәк матур теләкләр әйттегез, балалар. Хәзер инде балалар тагы да киләсе елга килербез дип күпкә рәхмәт әйтик әле. Рәхмәт күп. Әйдәгез җыенып, айт инде балалар. Афарин, бик матур итеп уйнадык, имән самавырларны алып сәлегезләр. Өченче тапкыр Илеш районында үткәрелә. Беренчеһен без 14 елда һеҙҙең Илеш районының инициативаһы менән тиергә кәрәк булдырып үткәрә башланык. Аллаға шөкөр, хәзер уның географияһы ла киң, унан үсте. 3 ел 3нче тапкырына бигерәк тә 3ләтә, 4ләтә халык күбәйде. Беренчеһендә 250, 300ләгән катнашучысы булһа, бүген инде 700дән ашыу катнашучысы бар. Хатта Ханты-Мансийск һәм Силәбе өлкәләренән дә катнашучылар бар. Бүген без фольклор, йыр, бейеү һәм төрле музыка коралларында башкаручылар жанрларында бәйгесләрне карайбыз. Иртәнгеһенә инде без кул эшләре осталарының һәм конференция итеп әйтәбез, гыйльми конференция, осталык дәресләрендә көтеп калабыз. Шулай ук кискә табан безнең зур башкорт эстрадаһы йондызлары менән катнашлыкта Зилия Бахтиева, яңы төркем, 5 бармак төркеме буласак инде, улар менән берлектә гала-концерт һәм ошо бәйгеләрдә катнашкан еңүчеләрне тәбрик итәбез. Гомумән безнең жюри агзаларында үзенең Илешкә тогры булган уның дуслары һәм ошо фестивальдә күтәреп алучыларның береһе Рифа Габитов җитәкләй. Уның янында яшьләр дә бар. Шул ук менә иртәнгегә үткәрә торган осталык дәресләрендә угатуда буласак, халык бейүләре, безнең башкорт халык бейүләрен өйрәтү, фольклор буенча менә төрле жанрда, хатта халык йырдарын башкару, шундай кул эшләрен, милли бизәктәр эшләүме, онда тегеүме, я булмаһа курсак эшләүме, төрле шундай осталык дәресләре буласак килгән балалар һәм кем теләй улар өчен инде. Гыйльми практик безнең конференциялар елда безнең Салават Хамидуллин, Юлдаш Юсупов, Искәндәр Сәйетбатталов кебек безнең асыл егетләребез бик матур сыгыштары менән дәртләндерәләр һәм шулай ук безнең менә Илеш районында үзләренең тарихты төптән белгән краеведтар Марваров агайлар, шунан Камалов дигән менә шәҗәрәне бик матур итеп төзүче шундай рухлы агайларыбыз бар. Улар менән берлектә гыйльми практик конференция узасак. Тагыла нимәһе менән был әһәмиятле? Менә ошонда без бер-беребез менән танышып, осрашып, үзебезнең тамырларыбызны да өйрәнәбез. Чөнки менә Илеш районында гына 5 ыру яшәй. Шул ук Муса Гәрәйҙең Йылан ырыуынан битендә, шул ук Рәлиф Сафинда алайык, ул да Йылан ырыуынан. Хана китһәк,
Абдуллинды алһак, evet. Менә ошо ердә тыуган геройдар үзләре тамырдарын башка ергә лә таныталар, килгән райондарга. Бүгенге фестивальгә Әбиялилдән дә килгәннәр, шул ук Силәбенән дә килгәннәр. Шуның өчен дә ул асык фестиваль. Һәм ошонда без төньяк башкортларының мәдәниятен менән дә таныша алабыз. Кистәрен сыгып концерттар, бер-бере менән очрашулар бар. Менә шуны һәммән әһәмиятле. Улар бер-беренең мәдәниятен бүлешәләр. Республикабызның 100 еллыгына арналган сараларыбызның береһе Илеш районында Аваз фестивален күтәреп алучы Илеш районы хакимиятенә, шулай ук ошонда килгән төрле район катнашучыларына зур-зур рәхмәтләр әйтәбез килә. Жюри әгъзаларынан һәм оештыручы Мәдәният министрлыгы һәм Республика халык иҗады үзәгеннән зур-зур рәхмәтләр. Мәдәният йортының фойесында кул эшләре осталарының күргәзмәләре эшләде. Biz Ufadan kildek, videolar alıp kildek, milli silterler, başka silterler iyi videolar indi. Men özüm buna komşular, Ali dosyaya kitap kitu, u ştanlar tega, buna çexollar pasportka bitinde işte. Şul bu festivalda birinci katnaşardı. Bulay bu yıl активно катнаштырынды бүта фестивальдәргә, булган фестивальдәргә. Моны минем кәләшем эшләй. Ул килә алмады бүген. Ул ремесленник инде. Айгүл ул үзе эштә весь. Менә бүркләр тоже бу үзе тегәбез. Менә абзылар килгән ниләр бит инде. Папахалар дип әйтәйек. Был хатыннарның баш киеме тоже. Бұл кәләшем я инде işte мен шул камсыларман, оружиеман шөгыльләнәм. Бұл безнең хобби. Кичен исә Арсай, Иске Кыргыз һәм Иске Күктау мәдәният йортларында Аваз фестивалендә катнашучыларның күчмә концерт очрашулары узды. Безнең иҗади төркем Иске Күктау авыл мәдәният йортында үткән чарада катнашты. Анда Мишкә һәм Кыйгы районнарының артистлары чыгыш ясады.
birge kilmegenliği şu başım kırıkmasa kırmış yazılı tabii ki. Ey şemakat bugün bizning zilhijamiz o'sib bo'y yetkirdi. Kuyovlar so'rab keladilar. Allohga shu mazillanib aytgan bo'lamiz bibi. Kimlar qilvozimdan pishib o'tirra. Hozir tutirib boshlangan menga. Yo'sam dersin. Çekim dersin. Bütürürseniz. Ey ungansın da indi kilindeşke. Toktaylı. Bizde bir işimiz var. Kızımızı giyindireyim. Kızımızı yekiyöyle giyineceklerinde eder. Kilendim. Ay Allah koyayım. Ay Allah işte bu yetkirde şol Allah'a şükür. Oy Allah. Kız balanım da bitti şuna indi balaktan yazmışım. Ey bu sepet yazıp koş balasını koş o da bitti yazın. Bir de balaktan girer. Girer balaktan. Ey giyindireyim. Bak. Giyindireyim. Ey bizim balaktan. Subhanallah kilindeş mında. Müze. Bunlarına falan. Oy şen gülgürdünüz. Yüreğim kakıp bitti. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şiber gelin balları kızlar. Görüp bakıdaki ne bastın? İrden bakıdı bastın. İr balarının anam yazmışı kulunda. Görüp kenesi bakıdı tofuklu yaşasınlar. Eğer biz ana hazırlık yaklaşıktan koyup durayım. Öyle yürülmeye. Evet. Şuradan oturup dursun. Doktor gelin dersin. Olataya haber bildirin. Muhammed olata giler mi? Giler. Sonra kalmadı bekleyin mi? Ben haberi gidip gidiyorum. Ona bir tonlatı kakine. Bizim ne bile şehirler. Bizim nerede şehirleşinin arabasına? Şuraya gidelim. Ana bak. Olataya gitsin. Ey de olataya gidip gittin mi seni bekliyorum. Gittim şokla. Bir kere aklımasın. Oradım. Ey de oturdu. Hala olataya şöyle yapın olur. Oh, edenleri, bana federim şimdi oturanları. Yer kuralta dua kılı balayı. Eyde. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Yekke na'budu ve yekke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne Amin. Allah hayırlı isenlik, soğuklar, bereket yurtuluklar, şulayımızlar. Amin. Allah kesinlikle. Gelindeş, olatay susağında kımasını bir adayı. Gökdeni bir akil işkendi. Olatay hallerin mişikler yürü ve desin mişikler durmuşlar. Allah'a şükür balakayım, Allah'a şükür. Teşken ilke var, abız. Ulan ilke, kaytamız, koşamız. Bismillahirrahmanirrahim. Oy kırmızı balakayım, ey şarkatlı, ey temli, ey şuarkın buldu. Gelindeşin kırmızının her vakit şulay gülüşe. Olatay biz seninle bugün büyük duruş geleştik gidelim. Hayır. Biz de mi zürtüne kızımız diyorlar, sıratıp gireler. Sulayıp mı? Mine bugün gelip çiter getiriyorlar. Sen özümüzün orundan bütün yolalarını izleyip, bütün kengeçlerini, fatikalarını bilip, bizge buluşup bile şu işini atkarına yardımına taşlamayı şartına durup gitsin. Şartına durup gitsin. Allah bize şartına gittirip biz. Sokaklar biz, kır biz. Varında citkili biz. Hayır. Balalarını oturmuş, o da angayılır Allah'a buyursa. Şimdi ki öyle girip de jiterlerinde. Bizim üç başa vatandaşken, iyisen soğuna bilsinler, iyisen soğuna bilsinlerinde. Şimdi girip jiterlerinde, haberle peşen bir genleri iş yaptık diye. Bürük isteni bin gene yüzünlerinde Allah buyursa. Başkırtıstan ilinde, Konmuru şirinde, ey hürmetli konaklar, rahimitigiz bizge. Kumillerine gittirsin, şu şatatlı minutlar. Sizden oturun işkembeyle tuttuğu kuş var diler. Bizde batır yigit var. Şu yigitke iş izlep biz birge çalışıp şu sizin tuttuğu kuşunu sorap kimdi?
Ой, афарин, монда еске ниyetleyken işlerine yaptı көңіл біле, шын көңілден қаршы аламыз. Рәхим етіңіз түрден рәхмет. Eyda balam, otur hadi. Ya Batır Yigit, isim atan kim? İsimim Yuldubay bula. Yuldubay balam, isimim de bik matur iken. Nende ruhtansın? Ben Kanlı ruhundanım. Kanlı ruhundan. Ağaçın nimesini? Ağaçım İmer. Fatih ağaç. Kuşum nime? Kuşum Turna. Tam ninde? Tamgam Bolga. Balakayım, özümüzden ruhdan ikensin. Kılay bulgaç, bizden ruh devam etecek, bitmeyecek. Hemine nesil ruhundan şeceresini bilersin misin? Ayı şeceremde jidi buğununda yottan biler. Ulan, şecere ol, buğunlar şılbırı diyen anlata. Şul buğunlar şılbırı üzülmesin. Bir kaçanda vurulup gine varsın, üstelip gine varsın. Yaray Ulutay. Damarımını korutmam. Neslini unutmam. Amin. Kızımızı alıp şehirleri banalar. Kızım Ede uyalma Ede. Balalar, mene bugünden bir kayla bulup yaşayı başlaysınız. Kullar tutunuşup, inler inge tireşip, bəxtli turmuş kurunuz. Tiyiz turmuş kurunuz. Bala şağalar üstüne, bizimizden rudu bitirmen. Allah Teala sizge yardım etsin. Amin. Gençleri, kimden kutlu sözleri, dilekleri var, etinleri. Kutlusuzları da var, güleklerimiz de var. Mene kızımızga, bulaşak ile sizin kızınızga, bizden bulaşak ilinimizge, üst kulların bilen indi iyilenmişlerden mi paramızlardan, güzelmişlerden bakırmız, güzelimizin yapka has bulgan gına iyilen bu. Ya gidilip de kursadıysa. Mene balalar, durmuşta, her vakitte da, aruzda da, yer baş atın muyun diler. Kurumunda, durmuşunda, gaylende baş bulup mağdur edip yaşa. Mene benim sizinle gülerim. Balakayım, baş yaka bırısamını şonya kadırmayındı. İrende sözü tırnakına, İrende sözü tırnakına yaşayana balakayım. Eskine tileklerde etip gittiğinde bağlarga. Balakaylarım, yaş ömür dik kıskagına. Şuna bile siz anlama tur etip, birbirinizi süyüp, yaratışıp yaşayız. Oğullarını oğlu etip, kengeş alıp yaşayız. Kişilerini kişi etip, kengeş girip yaşayız.
bir vakitte de ayrılmasın. Grup kadar, üst diligizni biligizsiz, izgi olanı unutmağız. Nesiligizni devam ettigiz. İlimizge batır ullar, matır kızlar üsteligiz. Bileşekte tüylerigiz balalar bile dolu bulsun. Bäxetli bulunuz balalar. Min de sözlerini eteyim ereklendeş balalarına. Mine balalar, siz bugün zor turmuş yoluna oyak olsasınız. Turmuş yolunda anın türlüsü bular. Birbirigizge direkt doyanış bulunuz. Birbirigizni kıyır sıtmayışı. İki yaklapta yenilerinizni, tuğanlarınızını hürmetlep, zorlap, matur etip yaşayın. Bäxetigiz üst bulunuzda ışkındırmağız. Bäxet bitul sayran kuşka aşar. Onun da var iki kanatlı. Birisi anan muhabbetli, ikincisi sayrar bakşası. Bir uksunu işegiz, bir yoldan yürügiz. Durmuş yolun ütkende, matur etip bir can birden bulur. Birbirinizni hürmetlep, matur etip yaşayın. Bak, yol sizge bala faydalar. Bäxetli bulunuz. Benim de var bir tanesiyle Allah'ın dileklerim. Mine bugünden başla bir gayla durup dura başlısız. Durduğun aşılasız. Allah Teala sizge yardım etsin. Allah Teala bilen varım, ona kışarım. Var. Balalar üstüne, ruh meselesini bitirmeyin. Amin, şulay olsun. Abdullah sizge. Kurulumuz bitmez, nesilimiz kurumaz, devam eder. Слышь, бро, заряжай ружье и давай стреляй прямо в сердце мне. Но только не томи, давай побыстрей, я больше не могу думать о ней. Слышь, бро, заряжай ружье и давай стреляй прямо в сердце мне. Но только не томи, давай побыстрей, я больше не могу думать о ней. Слышь, бро, заряжай ружье. Илиш районы, всем салям, мы из Уфы. Ребята, мы вас всех ждем 2 ноября в ДК Верхнее Иркеево. Будет очень жарко, мы пригласили туда крутых друзей. Так что попозже ждите интересные новости. Обязательно сбросим вам. Все, 2 ноября, Верхнее Иркеево. И падаю вниз между днем и ночью, больше нет границ. И я от тебя взлетаю и падаю вниз между днем и ночью, больше нет границ. Слышь, бро, заряжай ружье и давай стреляй прямо в сердце.